onjengoJesu. Glory to Jesus. Amen. Bazalwana ke owazi izinsizi zethu uthi ngayo ziyakuphela zithinya le insizwe esinazo kodwa ngoJesu ziyophela. Jesus. Enkosi bazalwane ngiyambingelela igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Abo baba ngibingelela umama, ngibingelele insizwa intombi Sunday school. Nonke bazalwane ngiyambingelela mfundisi rajini ngelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Amen. Yasi imihlabelelo nobufakazi banamhlanje ngathi ngayihlalela nje khona lapho kesibonisana izinto engathi mhlambe kukhona izinto esingaziboni. Glory to Jesus. Amen. Ingathi kukhona nemihlabelelo esihlabelelayo but asi understand Jesus. Amen bazalwane. Amen. Khona manje sihlabelela lo mhlabelelo othi uphi umhlobo onjengoJesu. Yonke imihlobo mawungaya lapha kuqhilonga ngazi ukuthi ngambaba izokutshela ngale mihlobo ukuthi yonke imihlobo yeminye iyasuka kodwa yena akekho njengani. Hallelujah. Omunye uthi joko ya hao e bobebe e nkgatholang. Amen. E nkgatholola eng? Pelo. Bazalwane inhliziyo zethu ziyasindwa. Inhliziyo zethu tatugimetswe. Mara uri joko ya hao e bobebe iyangikhathulla. Ngicela ukuthi ukozilowudela engqondweni yakho zonke lezinto ukozibeke phakathi engqondweni yakho inkethi mawuhlezi uyi-one nje ube nemibuzo. Amen. Amen. Ena inhliziyo yakho mayisindwa uba nolaka. Yeah. Umuntu ogcwele umuntu ayinelwanga unale bohali utletse kuri ha batho bona katse ha batho bona go ha batho bona utletse ka raga shaka itsa mehlolele kaofela because ugcwele akana kuthula. Yeah. My God. Mara Jesu yena wenza jwang wa khatolla pelo uma wena ungamvumela. Hallelujah. Indaba esekutheni siyamvumela na wazi ukuthi manje isayenze iyaketseyile ntshumelene ke tlo bua kana mo tsona wena ha o ile wa nka nako cha lokolo a o dula fatshe o ikare wa nethezeka na me maoto. Glory to Jesus. Because you don't hear this what didn't protect you from take it from Malona. Amen. Omunye uthi kuzobongwa namaqhawe aphiwe nemiqhele azobusa njalo nenkosi yamakhosi. Mama uya understand ngomhlabeni. Yeah. Jesus. Ngoba akhona amaqhawe azobongwa ngalelo langa. Asikhulumi ngalesi esibongwa la emhlabeni kodwa sikhuluma ngamaqhawe azobongwa ekhaya ezulwini. Ingabe siyayilungisela le ndaba na nokuthi nathi sibe khona phakathi kulamaqhawe azobongwa. Nkosi Jesu. Hayi makabazalwane ake re mamele ngandle butla ke kupa ha ba nne una le bothata
ga ke tsebe gore nnetšhise ka nna ga ketima ga o reka mole and then wa tlo tlhotlhotsa ka tsebeng because o ka etsana go na le dikonokono tse etsang wena o phallo ko hutlwa that's why pelo e tiile ka tsela eo because wena ga bua mo ga shumaela ga o e utlwe o phalwa le ke ya wena o e shumaelang. I don't know how we shumaela because they are shumaela. How we shumaela o ipilwa ke mang? How wena mongana e uhlule. Omunye uthi bamanaliswa ukuthi insizwa noma umama noma intombi noma iSunday school iyaphila nje itikele ka kubi bafethu abantu mzulu ngapha yazi manje ngilalele kahle awazi ukuthi mhlambe khona la ngilahlekelwa khona ngirawe bamangaliswa ukuthi umama awuthi ke ngithi umama uyaphila nje Hello. Nitikele ka kubi. Nikele ka. Abusana ushia lesono utikelekeka namanye amagama mawutikelekeka wenza njani uyaphuma uphuma kanjani kelekeka bawethu esonweni umile dzulini bawethu namanye amagama mawusothiteleke xa sikhulumeni le ndaba bese wena usoyahlaba usothi yehamba nojesu uyangina yekela manje ngihlushwa yini ya Mama no Jesus. Okay. Ake ngibuze nami umbuzo. Ukuthi bangaki abathekile yiqe ezonweni. Ke tshomo dibini, a ke re re tswa mo dibini. Keleke. Bese o hamba o so tsamaya Jesu. Omunyata bageno Jesu yenu yasihola naloko kuhola una okusola ulaleleko yeku yenyesapate esitweniso no Jesu yena wenza njani uyokuhola uthi naloku hola ngitsho uholwa ke Jesu ungabokusola ngoba siyasola singabantu amen bazalwa ngiyabonga ngoba yabona le ndaba yegeli ngiyabonga ukuthi ngitshele kahle yo sitikile yekile Jesu Kristu awubuya Jesu nifuna abuye Jesu amen abuye Jesu amen ezolanda ibandla amen liphile nobandla esithi Jesu buya sizolanda lelo bandla liphi asiphendula lebazalana ake akusoshumayela
bua fela ke re le kae e kae phutho e Jesu a tlo e lata le sure bafethu le sure bafethu le sure Yebo. kunesikhathi lapho ningeke nikwazi ukuyihlambulula kunesikhathi lapho ungeke uthole isikhathi sokuyihlambulula because ngamanye amagama ungena esonweni usibona ukuthi lesi siso bese uthi kusasa ekseni ngizwenza njani ngizoyihlambulula ngoba yena uthe uthembekile yena uthembekile but qaphela ukuthi uzothola lelo thuba lokuyihlambulula. Hallelujah. Amen. Sengikhulumile le ngihamba noJesu uyasinakekela. Bazalwane uyazi ukuthi uJesu uyasinakekela. Yeah. Kodwa thina yithe singamnakekeli. Amen. Thina simnakekela uJesu. Ene le bandla la namhlanje ibandla eliselehamba ngenjwayelo. Yes. Alisahambi ngokuholwa umoya engcwele. Alisahambi linomuntu loya ongaphakathi okuhluphayo everyday. Amen bazalwane. Lo muntu ongaphakathi uthulile. Uthulile. Akakhulumi. Kungakho sesihamba ngani ngenjwayelo. Ngile noma nyanga kuyafana. Ayikho into enzakalayo kuwe. Usuhamba ngenjwayelo. Awunayo unyambezo okuhluphayo. Ngiramuthu wakahari otshwanetse ngawuhluphe today on a Sunday. Ukanti why not duty? Why not say umuntu nyamuthi ubani ngathi duty? Awuthenya mutho awuhluphe uri next week usikahlo usasenya nakho ukithi ina ujole kyantu nyamuthi. Amen ukaya. Amen. Hallelujah. Asale amen. Amen. Hayo because kini need lizamaya kaxwayelo ukuthi mule ngoxwayezi. Le ntshumayelo ngizokhuluma ngayo kahle kahle uyazi isithemba ngifunda iBhayibheli ngifunda uNkulunkulu weza kule ndaba enenijwayele le ndaba khona ngibhalile la manje angisayazi sengibathi ngiyayifunda ngoba ngifunda ngesizulu ngesizulu sesisuthu manje angisakwazi ukuthi sengiyithini but ngizokhumbula ithi ngihambe ngiphambili kodwa le engizokhuluma ngayo namhlanje ikhona mfowethu azange ngibhale manje. Amen. Amen. Angibhalanga nawo ngibhale ngile ekhaya uNkulunkulu wangipha lelizwi uyazi lelizwi lize ngenxa last week ngenxa yomkhuba okhona phakathi ebandleni lase Bread of Life eqinisweni sikhonza uNkulunkulu simjwayele asimkhonzi ngoba sisindisiwe simkhonza hobane re akereka kama ntsoma ha ke re akereka just to ya kerekeng ke fel hore na tomorrow ho etsahala aye wa yotshwe. Amen. Yabona la ngizokhuluma bazalwane ngizokhuluma ngesu maybe lizokhuba masiphumela ngaphandle
uze kimi. Amen. Ngicela ukuba langabe liyaqhuba iza kimi sizoyikhuluma le ndaba silungise. Mayingaba lokuqhubi liyakulungisa iyakuye uthi baba ngiyavuma angenzanga kahle futhi ngiyavuma angikhonzi kahle baba ngiyavuma angihambi ukuya nentando yakho. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nakutlile hona le ba bang ba batlo practice today. Mara ba sa re amen. Le nna ka sefetse. Ha re mo Exodus chapter 3 verse 1 mhlambe to 6 noma to 7. Ke tlo bua ka Moses and the burning bush. I give advice. Amen. Advice bazalwane. Advice. Ay baba bazalwane akubule. Advice akire. Mina bayithanda laba bayijwayele. Ngoba into mawuyijwayele vele. Uyenza noma kanjani ngisho. Because uyijwayele lento. Kodwa izwi likaNkulunkulu alijwayeleki. Nithe chapter 3 from verse 1. We funded to 7. Ngesizulu ifundeka ngalendlela. Isihloko sithi uNkulunkulu uzibonakalisa esihlahleni esivuthayo. Verse 1. uMose wayelusa izimvu zika Jethiro umukhwe wakhe umpristi wakwaMidiyani waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHoreb 2 kwabonakala kuye ingelosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla wabuka bheka isihlahla savutha umlilo kepha isihlahla asiphelanga nokho 3 wayesethi uMose mangiphambuke ngiye ngibone lesibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishingani 4 uNkulunkulu esebona ukuthi uyaphambuka ukuyobuka uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi Mose 5 wathi ngilapha wayesethi ungasondeli lapha khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele 6 wathi nginguNkulunkulu kayihlo uNkulunkulu kaAbrahama noNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJakobe uMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu 7 wayesethi uJehova ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhite ngizwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezeli babo ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Baba siyabonga igama likaJesu Kristu waseNazaretha.
uNkulunkulu usaziyo, uNkulunkulu usibonayo ngezikhathi zonke. Akukho Nkosi la sisifihla khona, ngakho nje ufuna amandla wonke khuluma nathi nakulelanga namhlanje. Ambula uNkulunkulu nabantu bonke zonke imfihlakalo zezulu. Jehova uvule inhliziyo zethu sonke uNkulunkulu namandla wonke. Singalijwayeli izwi lakho kodwa nje ufuna amandla wonke silihloniphe siliyenze in Jesus mighty name. Amen. Kasisuthu ire sihlahla sesachiye Moshe analo samangu a Jethro mohadi wa hae moprista wa Midian mme a isa mohlapi ka pele ho lefella a fihla thabeng ya Modimo Horeb. Yaba lenyoloi la Jehova le itlhaisa ho yena kgabong ya mollo ka hare ho sehlahla mme ha a tadima a bona sehlahla se tuka ke mollo empa se sa tjhe. Moshe a re anke ke fapohele ke tsebe ho ke shebe pono ena e kgolo ke tle ke bone hore ke ka baka lang ha sehlahla se sa tjhe. Itse ha Jehova a bona hobane o fapoha ho tla tseba o tla sheba Modimo wa mmitsa o le hara sehlahla wa re Moshe a re ke nna ene wa re o se ke wa atamela mona rola meqathatso ya hao maotong a hao hobane ngalo yeo o emeng ho yona ke mobu o halalelang. 6 Yaba o re ke nna Modimo wa ntatao, Modimo wa Abrahama, Modimo wa Isaka, Modimo wa Jakobo. Yaba Moshe o ipata sefahleho ka hobane a tshaba ho adima Modimo. 7 Jehova a re ke bontshitsitse ho tshwenyeha ha tjhaba sa Egipte. Ke utlwile ho meketsa ha bona bakeng sa badubi ba bona hobane ke tseba mahlomola a bona. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umos ngaleso sikhathi bekungakabi khona into esibiza ukuthi insindiso. Amen. Amen. Kodwa bangasindiswanga bebamesaba uNkulunkulu. But bangayazi insindiso. Hallelujah. Amen. Umose nangu ke lithi izwi likaNkulunkulu ulusile izimvu zikababakhe zika babazali. Nangu masabhekile alusile abhekile lomhlambi sekabona nasi isihlahla siyenza njani siyavutha. Lesihlahla masivutha uyamangala ukuthi kodwa lesihlahla siyatsha kodwa asipheli. Amen. Ngamanye amagama yamqhaka lento ukuthi itsha kanjani lento ingapheli. Ngoba seka ayenza wathatha i-decision yokuthi manje ngifuna ukusondela kulesihlahla ngizobona leyimangaliso engizibonayo. Amen. Kodwa asasondela uNkulunkulu uqubuka phakathi kwalesihlahla esingashi. Ngamanye amagama sesiyatshela ukuthi lesihlahla bekungasisihlahla bekuNkulunkulu. Amen. Amen. Izwi liyavela lapho lithi wena Mose khumula lezo ibhatata zakho ngoba le ndawo injani ingcwele. Amen bazalwane. Amen. Siyandlula esikhathini sika Mose. Siza esikhathini sakho nesami. Glory to Jesus. Amen.
uhlezi la uhlezi khona kithi bona nelele kae go ba bang mohlomong ha ka ba botsa hore na hantle o ile a pholoswa jwa no utlwile go go tlo pholoso mina ngazi ne kodwa wena uyazi nje ukuthi khona into izwile uma ikhona into wayizwa ithamawuliswa izwi likaNkulunkulu linanazehlani lithi phendukani umbuso wezulu uyeza lelizwi uJesu amen uJesu usekaba yilesa sihlahla lesiya ebesisha singavuthi singapheli uJesu uyisihlahla esivuthayo esingapheli. Glory to Jesus. Ngamanye amagama ithamawuliswa izwi likaNkulunkulu limemeza nawe lafika lahlaba inhliziyo yakho wayenza njani wayenza le decision yokuthi ngiyasondela kuJesu. But usasondela kuJesu uJesu banemithetho akunikeza yona uthi lapho isithi wakwathi wathula imbatata zakho uJesu mawusa kuye uthi wasani kimi nina nonke enikhathalala nisindwayo. Ngamanye amagama mawusa kuJesu kumele uze ukhathele kumele mawusa kuJesu uze usindwa. We are sick and tired ukuhamba nabantu abangakakhathali ukuhamba nabantu abangasindwi bangenile nje noma sekuthiwe le ndawo le ongena kuyo ingcwele kodwa ungena umanekele kunjalo ungena uhlezi lihaza ulesivalo because alenzanga lutho izwi kaNkulunkulu kuwe lithi uma sitha uNkulunkulu makakhuluma lapha phakathi kwesihlahla uma sitha makazo athi nginguNkulunkulu wakababakho nginguNkulunkulu kaJakobe kaIsaka kaAbrahama wasivala amehlo ayakaphela le ndaba na today isakhuluma nawe ukuthi nginguNkulunkulu kababa kwenu baba benu nginguNkulunkulu kaIsaka kaAbraham because bangabo baba bethu kodwa wena wenzani kunokuthi uvale ungafuni ubuso kaNkulunkulu usondela unjalo. Wasani sihambe siyezulwini siyobona amanqeba esandleni sakhe. Lithi was ukuze ukwazi ukuya kuphi ezulwini ukuze ukwazi ukuyoba phakathi yadi atlatsa hayi hore ka nnete tsona dina le maqeba. But indaba esekutheni sibangaki esize kuye sishumayezwa izwi likaNkulunkulu every day. Akukho lapho lelizwi sikhuluma elingasesayidini but until today utena munyakola utletse di rights. Glory to Jesus. Utena ka munyakola hawalahla utena ka munyakola hauso khathali usantsane o batla o thusa modimo o mosilithi ka Nkulunkulu azange thema motho a khulula batata zakhe nawe mawusa kuJesu mawulizwile izwi ka Nkulunkulu kumele usindiswe mawusindiswa uhula dikathatso tsa hao wa hula
kapa ke bola tsona se ke di botse le bola tse feng ke tse feng tse bolwa me qathatswe ke feng me qathatswe re golang ke sebi amen bayina sithula isono sisishiya ngaphandle singene endlini kaNkulunkulu singene endaweni engcwele siyenze njani kodwa Jesu singena sinjalo singena wazi kahle ukuthi izolo buyaphi singena wazi kahle ukuthi wena wayenzani izolo but today mawungena uyangena nawe baba wahalalela wena wahalalela mara ushiyanga kunengakakakhishi mara ke batho ushiya uMosi izwi kaNkulunkulu lithi wazivala ubuso bakhe wangafuna ukubona ubuso bukaNkulunkulu kodwa today sikhonza nabazalwane abafuna ukubona ubuso bukaNkulunkulu abangasasabi ukuthi lo uNkulunkulu lo umkhonza ngendlela uthanda ngayo umsebenzela ngendlela uthanda ngayo amen bayina Pholoso re entse moetlo today pholoso ke tradition just hore ke pholoso nje hore etsa mo bophelong ba hao ha o tsebe hore na etsa mo bophelong ba hao pholoso ha o tsebe go pholoso ke kae mo ntisang teng ke a kae mara le pholoso e ka ba nna ke tla bona Jesu ekaba ke tla wa bona maqeba ale matsogo le maoto le hlakoreng le mofapahlogo ole wa mentwa kapa ke a ya fela ba na ke sonta ka sheko le nna ke a ya today amen silwana le re kana le ha ka ba ke kae just go lo ithabisa o batla o thabisa ya hao pelo hore na modimo yena kapa Jesu yelwa a o shwetseng yena o re ha ye ha ona taba mara mamela wa se ntho kgathatsang iwa go ga ha o pholoso o ile wa ka decision a ke Hona le motho a nketseng decision motho mo lo mo ntse ja o ikuketse the decision ya go wa bana ke a moamela Jesu ke batla go be mo gena le mo pholosi ka ga bophelo ba ke amen mara decision ya hao e ka re ena le motho a tshwanetseng hore e mo thabise kapa e mo swabise amen ke se be kapa lona hona ba bang be ka reng ba ile ba pholosa ntse ba ile ho hulwa ka matsontso thotla wena tla a sa batla tla o pholosa tla wa tsaka kana go ngwe ha o shumaela batho ba sa tsebe modimo e ka re ba ka utla ntho e buang yena la o e ka go ka tafa ba shape ka o fela ga bona go ba tlo etsa jwang ba tlo pholosa ba ga etsa ga ntho e taba e tshwanetse iswe ka hare ha hao ya pholoso e tshwanetse iswe ho wena go bana ka shepulela ke nka qeto ya hore ke a pholoso ene qeto ke nkang ha e thabise mang kapa mang wena fela modimo amen ba re tsamaya mnakong ya ka reng motho mongwe o ke etsetsa motho mongwe favor ke tswa modimo ka bona ba ha o mo etsetse favor o iketsetsa wena amen now leacha because noma o so itswe sekatla gola go ba le sehlahla sena
letsa jwang le ntjha a ke tjho wena fela le nna ke tjha mo ke sa etseng hantle teng. Amen. Today hoseng ke mametse somebody mntate o ke a mo latela ke a mo rata entle ka mantswe a mang ke re ke a mo rata ditaba tsa di buang di ang aha mehla le mehla jwalo ka sheko o re mane a e bazalwane tlang ke re duleng fatshe re bua ho na le taba ya thapelo e bolayang a re bazalwane ba ka sheko le rapela thapelo e reng hashwe Revenge. a re that's why le re ha le rapela back to the center because ka nako eo o utlwile bohloko ke re ke etse example ka nna ha ba nkutswaditse mo le last ela ka le bohloko e le bohloko ba hore thapelo ke e rapetseng baseba ha ntate wa tshwana lo seng ka re Jesu Kriste a re bo mamela Jesu o ile ba mo hlorisa ba ile ba mo shapa ba ile ba mo etsa a sanya re modimo ke ba rapella go ba hloka kaofela o itse modimo ba tshwarelo bana ba tsebe se ba se etsang le wena ha una o e ka ka thapelo o e ka ka thapelo bolaya ha ke tswang ka e thapelo eo e re rapelang e bolayang Psalm 35 mara ha re bashwe o teng me re bashwe ere modimo lenyalo ile ha o le tse jwang le ba lelekisa ditsela tsa bona di etseng di thelle hape di be jwang di be le fifi go ka mantswe a mang ha tho jwalo hore ba tle ba tsebe modimo go go batho bana ba tshwanetse ba fetohe ha ka bona ditsela tsa hae di ba le fifi no makantjha no tlo fetoha a ke se mo ruti o teng mo e tho e teng mo e tho mama e re they should disappear into thin air ba nyamalle ba ska tlhole ba bateng banyamalla ba ska ba tlhotse ba teng mara ke nagana ha nare banyamalla ske ba ba tlhotse ba teng nna sa re basho nna re bophelong ba hao banyamalla dintho tse ba di etsang ba ske ba tlhotse ba di etsa Direction. banyamalla ba ska o bona noma ba tsamaile gole le wena okay In the track that they set for you, they must fall into that there is no way wa you mona mo mo kotinga ba o chidileng ho nna hore nna ke wele ho ha o wele bona mara ba wele mathata ya bona ba wa tlisang ho nna Abana matla go bolaya. Fa se sa bolela ka nna. E bolela ka go phela. Phelo ke yo modimo o tswa ke e ha ba o tshikela lefu a o kene bona ke tshwana a ke o bona jwale tje ba ntshiketse le mina ba nka kaofela le bona modimo ho na le mmena la tlatlang ho bona ka lona le ba tla kenang ka hare ho lona empa rona re tshwanetse re ba rapelle go modimo ba pholose modimo ka le la matsatsi ha ba o tsebe Dafita o teka tafule bontshanya diratsaka ha ba shwa o tlo iteka bontshanya diratsa mo manga ke tsa findi ga tsa tla tekwa tafule ba shwele because ba tshwanetse go batho ba o bone la na tse ba o lakaletsa bobi batho ba ke ba o bona o gata hantle ha ba tse ba o lakaletsa bobi magoro ba o bona o kene ka ga messages o tsama ka messages ba makala gore ka jane glory to Jesus ba makala o ga tse ba
Modimo ba o le bana ba hao ba ke ba hloka bohobe. Uthini? Udavid uthini ngikuli ngisake mntana. I've never seen the righteous. Asali ngibona kaJehova enkothini asingqotshwa. Hallelujah. And asidwa. Yeah. Bazosenza njani ukuthi kathini? Basenza njani? Abo konje abamani labantu laba ya. Laba bekhonza nabo. Bonke zonke. Bazasishaya ngqazo. Kodwa asenze njani? Asiqedwa. Glory to Jesus. Basamile ukuzama khona kodwa namhlanje mawuthi uyangena uthola usekunayinsimbi esibafanele ukuthi bangengeni. Because asiqedwa. Glory to Jesus. uNkulunkulu uthi mina nginguNkulunkulu avula indlela ehlani. Kodwa masasizenzela uzoyivula kanjani ehlani? Because thina sekuyithi esasithi mabafe makabone le ndlela mayivulwa elwandle libofu. Amen. Yabona befika khona lapho nakhona. Ithi Lethi izwi kaNkulunkulu. Angithi la ukhuluma ngamaGibhithe uthi uthi kwanthisise uhlupheka abana bakakayi Gibhithe. Manje uNkulunkulu wenza icebo lokuthi abakhiphe eGibhithe. Makabakhiphe eGibhithe. Maka nabo bese kufanele bayafunza. It was a decision to go. So manje babulawe izenzo zabo. Bathi uNkulunkulu uthe lamaGibhithe niwabonayo. Angeke niphinde niwabone. Because uNkulunkulu bese kabashayile wabashaya bangezwa. Manje nalapho bebayongena bebesacabanga ukuthi basazondlula. Kanti sekuyisikhathi sokuthi manje iseyiphelela khona la. Amen bazalwane. Amen. Ngakho sihambe endleleni bazalwane. Asihambeni kahle phambi kobusuku kaNkulunkulu. Kuze uNkulunkulu asenzele izinto. Glory to Jesus. Amen. Ifike hule siyata sina because ukisona ke hula thabela sinthe ngoba lo ehlisa fe thank you ehlisa amen bazalwane amen that's it. Amen. Amen. La decision oyithathile uyithatha wedwa. Okay, angithi nina abathatha decision yokungena. Bekumele bangene ngoba bebafuna laba bantu laba. Nawe la decision oyithatha yokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Usuka usofuna umuntu ozolawula impilo yakho. Ungasazilawuli wena manje ulawulwe kuye. Amen bazalwane. Amen. But that decision uyithathile yebo. Hey. Izolo masile Mount Zion. Besihlangene siyovala. Nalabo mama beDaughters of Zion. Manje masilapho lo mama ushumayela ngencwadi kaMaria noMartha. Uyangiqeda manje. Uthi uMaria ithe uJesu makafika nje. Into eyiwana yewayikhetha ukuthi uyohlala kuphi? Esinyaweni. uMartha yena wakhethani ama-decision abantu abawathathayo ngisho. Lethoya abantu omunye nomunye uthatha i-decision acabanga ukuthi i-right for yena. uMartha wathatha ukuthi njengoba sekugcwele indlu kunje manje sekuyisikhathi sokuthi labantu kumele baphuze itiye noma makushisa kumele baphuze i-cold drink. Wasipha umsebenzi
kade namaleto awasha umsebenzi uJesu wenza njani ubhizi yena uqhubeka ngomsebenzi wakhe uMaria uthi mina ngizohlala la. Amen. Bayenze decision omunye nomunye but lo decision yakhe yamhlupha manje because uzogcina uza kuJesu uthi Jesu kodwa manje uthulelele. Mina ngisebenza kanzima kangaka. Lo yena manje uhleli phansi. uJesu uthi hayi muyekele uzikhethele into angeke azayiphuqa umuntu. Glory to Jesus. La lento wena mayingabe umamdala ngokwaqiniso lo Jesu okhona phakathi kwakho uma ukhona uthatha decision engeke kube khona umuntu ozophuqa lokho. Ifana nemfundo ne. My God. Yabona mawumntwana uyana ukuya esikolweni. Ikhona into wena uziphuqa yona. Kodwa uma abazali bathi hamba esikolweni uyofundela izinto kungeke umuntu azokuphuqa zona. Glory to Jesus. Ngakho yonke into yenza uyenza ngoba wazi ukuthi izosiza wena. Kodwa mayingabe lemfundo yakho yona iyakusiza kumele ukuthi wena namhlanje uthi i-IT what uthi yini nangu lapha eduze nami le uthi system engineer. Amen. Nawe la uhlezi khona makubuza uzongitshela yakho bana nomfundisi radini le makubuza lapho uzongitshela yakhe. Amen bayina. Mara lensindiso okay la mfundo yakho ikupha umsebenzi ukuthi wena usebenza kanjani kahle uhola imali enjani right ngalo msebenzi ozikhethele wona. What about Jesus? Yana umthathela ukuthi kwenzakaleni empilweni yakho. Ngoba yebo uphila kahle, ufundile, usebenza kahle. But iphelela kuphi? Amen. Amen. Kisho ukuthi yenza jwa ifela mu. Wena usantsana unaliyento. Usase nohambo. Olunto kumele ulihambe kuze ukwazi ukwenza uyongena kuphi ekhaya. Mara siyongena na. Amen. Kunokuthi sifune ukungena ezulwini. Sifuna lezinto zala. Sifuna ukunqotshwa la emhlabeni. Mahaka mokhaleketsa sirere you are a CC what engineer. Ujabula uyahlanya nakho. Kodwa ngihodi kulona lehini. Amen. Amen. Khona manje uyambona na ushaya keyboard. Wisha ukuthi noma sohlezi phansi uzokuthi mayingabe lento uyijwayele iya ngokuthi uyijwayele noma uyayi-understand. Amen. Amen. Because makashaya keyboard akuvuma ukuthi wenze njani uhlale phansi. Kuthi nawe sukuma utanase uyizwa ukuthi lento uyayizwa ngaphakathi kwakho. But akumenzi ukuthi uzwe ezulwini. Amen bazalwane. Kirawe kiring amen. Amen. Ukushaya keyboard kwakhe akumenzi ukuthi uzangena kuphi ezulwini. Glory to Jesus. Amen. Laba uzokuba banale manzi bomarita bethu mo. Nabo phumeza. Nabo thapela. Kodwa ukubamba le mic akukwenzi ukuthi uzongena ezulwini. Glory to Jesus. Amen. Ungakhule